batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Mvula nokaka na Mbanza Kinshasa, Mbanza kimfumu ya inti ya République démocratique du Congo na mpimpa ya kilumbu ya ntete ya sabala ya betokele sambeto lamuka kilumbu ya Zole Yaounde imekuza sosikisa kivonza ya meuza sala eti bantu 30 ukuluta ya bantu memanisa kufua bainzo mekubwa ape bantu mingi memanisa bebisa babima ya bao lokola kuna na ndambu ya monga fula ya meuza sala bantu 10 kuluta mekufua na ndambu ya ngalie mapediaka mutindu omosi ya bantu emanisa kuwa tina tangu ya après-midi ya kilumbu ya Zole ya sabala ya betokeli benofwedzaba eti zila ya Matadi Kinshasa Yaounde kuizaka zengana samu kuka ya maza kuizaka sala dibenga kuna pe nzila ya Matadi Kinshasa me zengana mingi kuna na quartier Matadi Kibala na komini ya Monga Fula benofwedzaba eti bato mabilu kena kuluta diaka ve na ndambu ya Kinshasa pe na ndambu ya Matadi Yaounde mutu kuizaka zenga nzila yango na kilokula yai ntangu yango ya kele ya mpasi ipe nkangu topi ba komersa ikete kaka ndambu na ndambu baunde kena kumona mpasi mekanti ba mfumu mkuza baka alokanu ya kubanda deja kusadisa bisalu samu eti nzila vutuka na mutindo mosi ya mbote. Na bilumbu 5 kuluta tope kubanda kilumbu ya 10 ti kilumbu ya 10 na iya ya ngonda nsuka ya mvula mafunda Zole 10 Zole na Zole dibanza tope projet d'appui ya développement ya micro petit et moyenne entreprise PADEMPM baunde ekena kusadisa bamanaka Zole ya kele samna mama nyoso ya micro entrepreneur baina nyoso kuizaka landa malongi samna ina metadila kuzaba kukidusosila luzingu na bangindo yani mosi tope initiative personnelle CFIPJ na bunkufi kubanda kilumbu ya 15 ya ngonda nsambwadia ti kilumbu ya 10 na iya ya ngonda 10 ya mvula mafunda Zole 10 Zole na Zole PADEMPM yande mutukuizaka kabula la pikinsinga tope ba telefone na ba mama nyoso ina kuizaka baka malongi yango ba telefone ina yao ndekuza sadisa bao samna kumuangisa nsango ya babima bao bakibanda kuteka pe kutekila yao en ligne mutindo bakibulaka na luputu vente en ligne nyoso ina ya kele samna kutombola nzailu pe kuzaba kusala ya bamama ape na bakena kusadisa diaka manaka bakibugrilaka loterie samna kuiza bimisa bamama ina ya ngolo pe ina kuza tambula mfiuma yai bekuza baka na mbala ya ntete bakibugrilaka subvention Yaounde ke kuiza pesuka kilumbu ya ntete ti kilumbu ya 3 ya ngonda 3 ya mvula mafunda Zole 10 Zole na 3 ape ya Zole Yaounde kuiza pesama na tonono ya ngonda ya iya ya mvula kena kuiza bamama yenyo sibuza tambula ba telefoni yango baunde me yangalala pe bametuba eti dibanze ya kele dibanze ya mbote nyonso ya kele samna kutombola nzailu ya bamama samu eti bamama pe bakwiza kotisa ba mfiuma. Mambo metadila mpasi ya maza na bwala ya kwa ntama vena Mbanza ya Matadi na nzila ya Boma Yaounde melutila nkangu kezingilaka na ndambu ina bakena kumona mpasi kuna na territoire ya Seke Banza bifulu ya kubakila maza kebi magana iti ntoto imanza kuma ya imbi ya mebeba ape bifulu ya yanka kubakila maza bakebugilaka pompe manuel ya bakuzaka tula kubanda mvula difunda mosi nkama ivua 18 tope 1988 bakuzaka tula yao na inja bisalu tope kikundi ya bavandaka bugilila Coopération Zaire Japon Yaounde emekuma ya ntama pe ya kile diake kufuana ve samna kupesa maza na nkango nyoso yai imekuma na ndambu ina samu Yaounde muza sala eti 30,000 habitants kuluta mekuma na ndambu ina ya kwa awankango mekuyilama na mutindo mosi ya kusekana ve na ndambu ina pasi ya maza pe mekuiza ngolo na yao bakina kulomba na bamfumu bakuza saila ba ngolo samu eti babaka kifulu ya kubakila maza mbuta kumbu Achille mosi kezingilaka kuna na ndambu ya kwa yande kuzaka tuba penu kuzaka pesa dibanza na yani ina balenda sadila samu maza bakama pe avanda diaka pasive na ndambu ya kwa. C'est autour ya 1988 Coopération Zaire Japon bakuzaka forêt quelques forages awa. Maintenant, l'air ina
population fandaka ya fioti montée démographique me sale mangolo bubu yai ya me triplé les wana betu fandaka tour ya ba 8000 personnes bubu betu me kwenda au-delà ya 30000 quatre forages bako zaka forele beto en tout cas ya fandaka ide beto les ba tu fandaka fioti bien que ba pa ni fandaka tellement fandaka tête neuf ba pièce de rechange fandaka tête pour résister mais na bubu yai betu me comme na ba difficulté ngolo d'abord ba ouvrage me vieillir beto me comme na ba panne vraiment en répétition akent kana kulamuka na 3h du matin balangaka 1h kuzabika tour parfois ndike kuzabaka maza na 6h 7h 8h même kwa nebelanga na difficulté ça mon problème à maza beto nenda lomba na leta kana nenda bambuka la beto moyo kuzabuela quelques forages ou sinon kusala réseau mosi tel que basalaka na kinjamvuete ba me forage mos industriel ba me tula ba pompe émerger ba me monter ba tank na Zulu ba me distribuer maza na ba différents quartiers peut-être l'enda aider population kana kunyoka parce que ba source nyonso beto vanda sans provisionner kana yao et me kuma trop proche ya bois me kuma vraiment impropre à la consommation. Beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.